I nastavljamo priču o predivnim objektima u rezidencijalnom naselju ili kako bi već to nazvao, naselju u Porto Novi. Evo, Savije u fontanama, u barovima, u rezidencijama. Svaki detalj je ukusno osmišljen, dizajnerski dobro razrađen. Evo, na primjer, ovo je jedan detalj, to je kanta za smeće, koja je isto vrlo lepo. Evo, nalazimo se dalje, fontane, barovi. Ovdje i muzika svira. Ovo smo posjetili pre neko vreme kad su bili drugari iz Beograda. Ovo je ta čuvena poslastičarnica sa Godo sladoledima. Znači nešto efektno, fino. Sad silazimo na morsku obalu. To već nije loše. Evo, ovo su jedne stepenice ljubavi. Svaki detalj je ovdje fino osmišljen. Znači, ljudi koji su ovo dizajnirali, arhitekte koje su uradile, su postigle jedan zavidan nivo. Sad pevamo onu pesmu čuvenu od Splićana Tutti Frutti benda. A letio sam nekad, a letio ja, imao sam krila, krila anđela. A letio sam nekad, kaže letio i ja, imao sam krila, krila anđela. Ovo je jedan divan kraj, nešto divno. Evo jedna fontana, ova prelepa seka ima anđelska krila, da nas posjeti da svi možemo biti dobri kao anđeli i da mi u suštini jesmo Božja djeca i anđeli, da treba da uživamo u životu, da se volimo, da se radujemo, da plešemo, da se zezamo, jel? Za to nas je Bog stvorio. Evo, putujemo dalje. Mistični Porto Novi. Ovo smo ranije već obišli, ali idemo ponovo da pipnemo ovom dečkiću pišu za sreću. Op, samo što ti nisu stavili. A, vidi ga drugar. Odlično. Sve je urađeno kako treba, po svim propisima, po svim finesama, arhitektonsko, dizajnersko, inženjerskim zamislima. Evo, ovo je jedan beach klub, Porto Novi. Nešto fino, nešto specijalno. Sve preporuke da ljudi dođu, da vide, da se opuste, da uživaju, da se odmore, da oprijepe i dušu i telo. Do duše još nisu otvoreni lokali, kafići, kafane. Evo ga, tu je brat Miro sa nama. I Miru se otprilike sviđa ovo, tako da to je fino. Evo, lampa i onaj gore. Neka pozdrav, evo sad se nalazimo u takozvanoj marini Porto Novog. Tamo je carina, carinski terminali. Tu će dolaziti brodovi, skupi, jahte. Opa bato. I ono mile. Može i ovako malo da se uključi lampica, da se vidi
šta ima ovdje, kako ovo lepo napravljeno, vrhunski sadržaj za ljude istračanog sluha i ukusa za lepo. Kad je otvoren Porto Montenegro u Tiftu, ljudi su se čudili, nije im bilo jasno, neki su se bunili, ali sad kad je to zaživjelo i kad je to postalo svjetski poznato mesto za provod, za gastronomiju i tako dalje, onda su rešili da uzmu i ovo i da naprave isto jedan vrhunski sadržaj. Evo, nalazimo se pored jednog lepog jedrenjaka, zapravo jedne lepe jedrilice koja se zove Valparaiso iz Paname. Došli su ovdje da se odmore. Valparaiso je jedna fina plaža. U stvari to je jedno letovalište koje se nalazi na Čileu, u Čileu ili tako negde. Evo, ovdje se vozi i bicikle. Sve fino, sve lepo. Evo idu električna kola. Ovdje se voze samo elektro mini busevi. Jedan vrlo zanimljiv detalj ovdje. Vodena magla. A to je pravo osvježenje, je li tako? Da. A to mi se sviđa. Sad smo ko da pušimo cigaru, je li tako? Da. A ovo je neka velika cigara, je li tako? Da. I on Alo, ko te dole puši? A. Predivno. Fina ideja. Posebna pohvala za kolege arhitekte koje su radili ovo, koji su radili WC na vrhunskom zavidnom nivou. Evo, sve odrađeno, što bi se reklo po PS-u, tuš kabine, sve fino, sve urađeno kako treba. Tuš kabina, detalji, pločice. Nećemo da vučemo vodu, ne bi pokosili, hlađenje, divno. Pa dobro. Evo novi lokal. Za 2 dana opening day, žurka. Biće dobro, biće ludo. Evo, nalazimo se. Đenovići. Divno mesto. Divni ljudi. Divan provod. Đenovići, Baušići, Kumbor, Bijela, Zelenika. Herceg, Novi Mejne, Sukarina. Boka, 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 Kotorska. To je moja ljubav jedina. Sad ću da ti pokažem ovdje nešto. Zaustavi se. Ovo je bila atrakcija, ja kad sam bio mali, ja sam najviše volio da dođem ovdje. Zašto? Zato što je ovdje ovaj čika, jedan stari, pravio gipsane figure, Stanio, Jolio, Paja, Patak, Miki, Mouse i sve. I tu je bilo cijela, viš kakva je bašta. Sad to njegov, viš gore, sve bile neke figurice, ali to sada nema ga.